Nin ka sngi ka arpotrik ubenai naitung. Ka Meghalaya State Olympic Association kala pelong ya ka talent identification banwad iki Rangialehkai kiba Tbit. Hamwat tirat mairang mission hapok ka East and West Khasi Hills. Habaya kren makinong thok Khubor uba John Karshiying ubade working president ka MSOA ulaong ba ka jingtmu ban pelong ya ka ni ka talent identification ka long ban lab iki super elite lani ki Rangialehkai kiba Tbin. Kita keren berkesukaan. Kebakini ki ajengmut report tapi sa ajengmut. Cak sukar segan mesuin. Kini kebaki ong elite di berkemau hai kita. Kita barang ki ong elite. Baki ong elite kemudian kena Jylla Meghalaya don nak jing training ke berpang sanslam hari juki. Mudur fi kilap kena elite hangi mentah. Ki bom don perlu training ke coaching ka kapten ni. Kita ni syari long baru ngilap. Kemare kanjuti. Mereka kita ke speed ke berkat kita ki elite. Saya ski ni se Australia. Mereka kita nak kisnong kendong. Di katong jong kani kendong ya kini kena ki betul kita kisap katong jing aja kini kendong. Kini pun koi syekh akademi. Ada nak. Mana kli bol. Kenau. Tadi. Paar kendong. Sukar kan speed kan bukan sukar kumu bekerjaan. Kynjatshai. Uyan Campbell, Australian gold medalist ubadeiru unong yalang bakenhun H10. Uloong baki kena jong kaniga district kilong kibadansap, bad usau kumen ban yoi baki kena ke Jylla Meghalaya, kila yarengkat bagi kena Rangialehkai kibadan syabar keri. Talent ID tour in Meghalaya so far has been the level of talent has been much higher than we had anticipated, and even today we've seen potential record-breaking performances by two young girls, 15 and 16, who is just absolutely elite level talent.